ҳамасола дар ҷумҳурии соҳибистиқлоламон фестивал озмуни садранги чакан доир карда мешавад. имсол низ дар ҳама гӯшаву канори мамлакати ҳамешабаҳорамон ин чорабинӣ бо ҳама шукӯҳаш баргузор шуда истодааст. дар маркази ноҳияи рӯдакӣ низ фестивал озмуни садранги чакан бо ифодаи эҳтиром ба фарҳанги миллӣ бо як шаҳомати хоса баргузор гардид, ки дар он ҳунармандону тарроҳони номвар, намояндагони соҳаҳои гуногун, занону духтарон ва дӯстдорони ҳунару фарҳанги миллии тоҷикӣ ширкат варзиданд. имрӯз дар маркази ноҳияи рӯдакӣ фестивали ҷумҳуриявии садранги чакан баргузор гашта истодааст. дар ин фестивал ҳунармандони ҷамоатҳои ноҳияи рӯдакӣ ва бонувони чирадасте ки ба ҳунари мардумии чакан машғул ҳастанд ҷамъ омаданд ва ҳар яке дар гӯшаҳои алоҳида ҳунарҳои дастии худро ба маърази тамошои бинандагон ва иштирокчиёни фестивали ҷумҳуриявии садранги чакан бароварданд. албатта баргузории чунин фестивалҳо имрӯзҳо далолат аз он мекунанд ки бонувони ҷумҳурии мо, бонувони ноҳияи рӯдакӣ ҳамеша ба ҳунару ҳунармандӣ, ба мероси фарҳангии мо таваҷҷӯҳи хоса доранд ва ҳамеша кӯшиш мекунанд ки дар ҳунармандӣ, дар чирадастӣ ҳамеша олию воло бошанд. тавассути фестивалҳо, тавассути чунин фестивалҳо бонувон ва мардуми мо метавонанд ки ҳунарҳои худро, ҳунарҳои қадимаи мардуми худро ба маърази тамошо бароранд ва боиси ифтихор аст ки чакан ҳамчун мероси фарҳангии ғайримоддии башарият дар тамоми дунё муаррифӣ гардидааст ва муаррифии ин чакан ифтихори ҳар як бонуи тоҷик, ифтихори ҳар як мардуми сарзамини тоҷикистон аст ки чаканро дар дунё, чаканро дар байни дигар қавму миллатҳо муаррифӣ менамояд. ба ин васила ҳамчунин ҳунармандони мо, бонувони мо метавонанд ки рӯз аз рӯз ҳунари чаканро сайқал диҳанд ва боз навъҳои гуногун ва мудҳои гуногуни чаканро эҳё намоянд ки ба замони ҳозира мутобиқ шаванд, ба замони муосир мутобиқ шаванд ва албатта ҳунарҳои мардумӣ рушд ёбад. мақсад аз баргузории фестивал озмуни мазкур тарғиби арзишҳои миллӣ, анъанаҳои неки ниёгон, гиромидошти арзишҳои асили фарҳангӣ, муаррифии тарҳҳои муосири сару либоси миллӣ, баландбардоштани мақому манзалати ҳунарҳои аҷдодӣ аз қабили нақшу нигор, читгарӣ, дӯхтани тоқиву ҷуздонҳо, порадӯзӣ ва сӯзаниву гулдӯзии матоъҳои миллӣ арзёбӣ мегардад. маврид ба ёдоварист ки чакандӯзӣ аз ҳунарҳои бостонии халқи тоҷик ба ҳисоб рафта аз насл ба насл ба мо мирос мондааст. имрӯз дар кишвари мо албатта ки озмуни ҷумҳуриявии садранги чакан гузашта истодааст. имрӯз бошад дар ноҳияи рӯдакӣ ин озмунро мо ҳама сокинони ноҳияи рӯдакӣ ҷашн гирифта истодаем
албатта ки ин бо иштироки ҳамаи сокинони ноҳияи рӯдакӣ мебошад. ҳунармандон ва чеҳрадастон намоиши пешкаш намудаанд ки албатта ки масъули дасти онҳо мебошад. дар матоҳое ки онҳо нақшу нигор пешниҳод кардаанд, албатта ки ҳар як нақшу нигори ин матоъ як мавзӯи худро дорад ки албатта ин аз мавзӯи зиндагӣ мебошад. боиси ифтихори мо халқи тоҷик аст ки дар феҳристи юнеско ин чаканро шомил карданд. албатта ки ҳама дунё аллакай медонанд ки чакани тоҷик аз қадим омада истодааст, омада истодааст. даври ноҳиявии фестивал озмуни садранги чакан аз номинатсияҳои намоиши либосҳои қадимаи чакан, намоиши либосҳои кӯдакона, муаррифии либосҳои рӯзмарра ва сару либоси маросимӣ ва идона, намоиши либосҳои расмӣ ва дигар навъҳои гуногуни сӯзанидӯзӣ иборат буд. ҳадаф аз баргузории чунин фестивалҳо баланд бардоштани ҳисси ватандӯстиву хештаншиносии ҷавонон мебошад ва арҷ гузоштан ба фарҳангу оинҳои миллии мо ва муаррифӣ намудани санъату ҳунарҳои мардумии волои мо дар арсаи байналмилалӣ мебошад. ман чӣ тавре ки имрӯз ҳамаи мо огоҳ ҳастем, дар ноҳияи рӯдакӣ чунин фестивал баргузор гардида истодааст ва мо калонсолон мехоҳем ки ҷавонони мо либосҳои миллии худамонро ба бар кунанд ва дар оянда барои ривоҷ додан, яъне ки боз ҳам баланд бардоштани чунин фарҳангу оинҳои миллӣ, ин гуна фестивалҳо, ин гуна чорабиниҳоро бояд мо зиёд кунем ва байни мардум корҳои фаҳмондадеҳӣ бурда бошем. фестивали ҷумҳуриявии садранги чакан дар ду давр бо муайян намудани беҳтарин чакандӯз, сӯзанидӯз ва тароҳ дар сатҳи шаҳраку деҳот бо иштироки ғолибони даври аввал баргузор карда мешавад.
مقصد دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و با ابتکار کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همساله فستیوال جمهوریوی صد رنگ چکن را جشن میگیریم. امروز هنرمندان ناحیه رودکی با یک روحیه بالیده این فستیوال را جشن گرفته ایستاده است. مقصد از گذرانیدن فستیوال صد رنگ چکن تشویق و ترغیب ارزش‌های ملی، عنعنه‌های نیک نیاگان، معرفی فرهنگ و والای خلق تاجیک، لباس ملی، مقام نقش و نگار ملی، احیای عنعنه‌های اجدادی، هنرهای مردمی و عمومی گردانیدن سنت‌های بهترین سوزنی‌دوزی و گلدوزی، متاعهای ملی و نمایش دادن هنر طراحان و هنرمندان وطنی می باشد. برگزاری فستیوال صدرنگی چکن در بلند برداشتن احساس وطن دوستی و خویشتن شناسی، افتخار ملی، ارج گذاشتن به تاریخ و تمدن، فرهنگ، رسم و آیین‌های مردمی و معرفی صنعت و هنری والای خلق تاجیک در عرصه بین المللی و بلند برداشتن مقام و منزلت لباس ملی، سرعت و صفت تازه بخشیدن و استحصال متاعهای گوناگون ملی نقش مؤثر می‌گذارد. مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه رودکی، شعبه کار با زنان و عائله مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه رودکی تصمیم گرفته است که فستیوال جمهوریوی صد رنگ چکن را با یک شکوه و شهامت تازه جشن بگیرد. مقصد اساسی برگزاری فستیوال بلند برداشتن افتخار ملی، ارج گذاشتن به تاریخ و تمدن، فرهنگ، رسم و آیین‌های ملی و مردمی و معرفی صنعت و هنر والای خلق تاجیک در عرصه بین المللی به حساب می رود. امروز تمام هنرمندان ناحیه رودکی در اینجا هنرهای خود را به نمایش گذاشته‌اند. از قبیل سوزندوزی و گلدوزی و چکن، تمام نمودی چکن‌ها را به نمایش گذاشته‌اند. امیدوار آن هستیم که تمام هنرمندان ناحیه رودکی هنرهای خود را به مانند دیگر ناحیه‌ها در جمهوری معرفی می‌گردانند. کودکان زینتبخش خاندان و دوستداران اصیل میهن می باشند. محبت وطن آنچنان در دل کودکان خوشبخت دوران صاحب استقلالی محو گرفته است که هنوز از آوان خردی پاسدار رسم و آیین و سنت‌های نیک و نجیب نیاگانند و کوشش می‌کنند در برابر جوانان و نورسان سهم خود را برای پیشروی جامعه گذارند. امروز باعث خوشنودی است که ما در فستیوال صد رنگ چکن اشتراک داریم و امروز ما کودکان خود را به این فستیوال آوردیم. کودکان را با روحیه وطن دوستی، میهن شناسی، شناس نمودن به عنعنه‌های ملی باز هم وادار می‌سازد که کودکان خوبتر و بیشتر از خود کنند. کودکان را بر عنعنه‌های ملی آشنا می‌سازیم و همچنین در فستیوال‌ها اشتراک می‌کنیم و کودکان را باز هم در روحیه وطن دوستی، میهن پرستی تربیت می‌نماییم. همزمان
барномаи консертӣ бо иштироки ҳунармандони бахши фарҳанги ноҳия пешкаши ҳозирин гардонида шуд. хурсандии мардум ҳадду канор надошт. сокинони ноҳия бо шукргузорӣ аз фазои орому осудаи ватан зери сиёсати созандаву фарҳангпарваронаи пешвои муаззами миллат дар ҳама гуна чорабиниҳо ширкати фаъолона менамоянд. баргузории чунин озмунҳо имконият медиҳад ки паҳлӯҳои то ҳанӯз норавшани анъанаҳои миллӣ, ҳунари волҳои чакандӯзӣ, сӯзанидӯзӣ, тоқидӯзӣ ва навъҳои гуногуни нақшу нигори миллӣ кашф ва эҳё гардида мавриди баҳрабардории мардум қарор дода шавад. ҳамчунин густариш додани фаъолияти тарроҳию дӯзандагӣ, рушду тавсеяи корхонаҳои хурди дӯзандагиву истеҳсолӣ, ташкили ҷойҳои нави корӣ, қадрдонӣ намудани меҳнати ҳунармандон, чеварон, дӯзандагон, тарроҳон, посдоштани анъанаву суннатҳои неки ниёгон ва арҷ гузоштан ба анъанаҳои либоспӯшии миллӣ низ ҳадафи фестивал мебошад. фестивалозмуни садранги чакан дар тамоми шаҳру навоии мамлакат идома дошта беҳтаринҳо ба даврҳои вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ роҳхат хоҳанд гирифт.